le chanchi pu channel lo chi tu zong zong te itu alam chi kan sai te jan kan channel hi ila lo channel subscribe kan dua kan channel hi ila an dia ta ni chan chanchi pu la shilla khai ka tin min la share sai bu kan se chim thlipui clear tu te in zawa in chi bai le vek ole avoin ni ngani January ni som le pathum ania COVID-19 sileng meka chim thlipui clear tu le subscriber song te sileng mek laka lo him zel ula Longtlai district thu thar ber tenen hun kan mang ho zel donia he channel hi subscribe tlaka min ngai sak tu ten khongai takin in lo subscribe zel donia tun tuma hian Longtlai district chung thu thar omte kan thlir howanga COVID-19 sileng meka Longtlai district din hun thar lam ber kan ngai thlapok ang darka somni le pali kalta khan Mizoram COVID-19 positive mu chu athar sangkhat somnga le pali anoma heng jinga som le pathum chu Longtlai district atanga mu chu ania Longtlai district sangau khu ami meiche pakhat chu lunglei civil hospital a covid positive ani ti mu chu a ombok Longtlai district a rivei mu chu athar te hi rapid antigen test za som ni le paruk atanga mu chu ate anni tichuan hetiang hi tundin huna Longtlai district a rivei mek kan nei dan ani Longtlai khopuya hian home isolation ada som le panga anom meka sangau a home isolation ada za le panni anom meka tundin huna sangau hi Longtlai district chunga rivei tamna ber ani lungtian a hian home isolation ada somruk le pali anom mek boka bungtlang south a hian home isolation ada som le pakhat ommek in wartek a hian home isolation ada panni anom mek bokani tichuan tundin huna hian Longtlai district chunga COVID-19 positive omzong song hian vain za som ko le panni anni ole thuma tlem han soilok kadua he chim thlipui channel lo ena lo thlir thin ten comment section lama thanem in ngaina in ron ziak thin hi kalon tak zeta heng in ron sei reng hi he channel in ma son theina tura rotna vek ani ti ka hria atham ral mai don lo ti ka sei du a thei angin in ron rot ang hian ma son zel kan tumanga in siam that anga in tam tak om hi ke point ka thareng ania chuti rwal chuan midang te tan po chiar le mai thak nuam deuh turin kan tong kam te film khur ram ila in fuina moi le phur taka ma lak cha kom sek tura in tong kam chuak te moi le nal lo ni zel te se chim thlipui hi lo parvul zel sela malam kan pan me ka hian in chui pal lowangil taka kan kalzel theinan in fui thar zel teang u Voin khan Longtlai district level task force on COVID-19 DLTF chu Longtlai DC Dr. Andrew H. Vanal Dikahovin Longtlai DC conference hall an thu khoma COVID-19 sileng laka himnana state sarkar ro manna zul zia Longtlai district chunga ni somthum le pakhat January sangni somni panni thleng o tur in khuwa khirna kalpui mek an thlir ho Dr. Andrew H. Vanal Dikachuan sileng dona konga in tha da ala thiang lova thei to pa tran lak zui zel atul ti sein shri dona konga thok tu zong song chu thanem ngai taka thok zel turin acha district mi puite po film khurna dan sang te thataka zoma shri danna la theiten kim taka lak tum turin acha bok Longtlai district chief medical officer Dr. LP Malsoma chuan Longtlai district chunga COVID-19 shikai din mun le shri danna pek dan asaya tundin huna Longtlai district chunga kumsom pariat chung lammi singsari zanhi somko pariat chuan first dose lato in vaccine la thei tura ngai mi singriat sang ni zathum somnga le pakko atanga chutin zazela somriat panga point pathum bial ani vaccine lak na bak hi mi singkhat sang ni somruk le pakhat an la om ani second dose lato hi mi singthum sang ko zasari som
thungin second dose la to hi zazela somnga le paruk point pali bial annia precaution dose la to mi za somruk le pani anom mek bok ani January ni sari sang ni som ni le pani atang khan kum som panga atanga som pasari inkarte COVID-19 sidan na pektan ania Longkai districta kum som panga atanga som pasari inkar sidan na lathei tura ngai mi sang kwa zaruk somthum atangin mi sang khat zasari somnga pasari ten first dose latoin sidan na lato hi zazela som pariat point pani bial anni Vena meeting a hian Longkai district chunga in kho khirna kalpui mek chu thlir ho ni in kalzel dan tur soi ho ania shileng laka himna na malak zui zel dan tur soi ho ani bok he huna hian state sarkar thupek angin COVID-19 shikai an pun na satle pal thula man thei tur Longkai district a Maxif hospital tur pakwa ro man to ani thu tarlan ania Longkai district chunga COVID-19 wanga nun na chan mi som le pakwa chung te hena ex gracia cheng singa theu pek to ani thu tarlan ani bok Longkai district mi puiten COVID-19 sileng laka himna na film khorna tur tele sarkar thu pek te thataka anzom zel theinan January ni som le pasari atanga ni som ni le pathum inkar a hian COVID appropriate behavior no tolerance week man tu mania hemi hun chung hian dan bo chia an ani chuan in ngai na thiam na lovin dan anga sem na le ko sel ani don ani Myanmar tual chung boina awanga Mizoram ral tlan chu an lo lu bel zela to kin jing dar thum vel khan Longkai ral tlan som ko le pakwa an lo lu bel le ani to kin jing ral tlan lo lu te hi matupui kho a kilung venga ko sa te ania Nibin lama khan Myanmar sipai le CDF te he khu a hian anin kapa kilung venga khosa mi som te chu manin an kap hlum ngal ni in raltlan zinga mi te chuan an soya khu a anom ngam to lova Longkai lam an lo pan ta ni in an soibok heng raltlan te hi thingka oile hola da si an nia anei le in tur hi thingka branch oile chuan an siam saka voin lama khan thingka khotlanga mutbu le thuam no an khon kho manga raltlan hena hian an sem don ani tukin jing dar thum vela raltlan Longkai lo thleng te hi no sen atanga puitling kum somriat inkarte anni an vai hian mi som ko le pakwa anni heng raltlan lo lut thar te hi voin ve khan COVID-19 test sample test ngal annia sample an test song hi somre le pariat ni in positive pathum an huchuak ani tundin muna Longkai district chunga raltlan mek zat central oile in an chin chia dan hetiang hi ani tui chaklam Longkai eastern area a mi sang ni zathum somli le pakhat anom meka paithar area a mi zanga som pasari anom mek boka Longkai town area hian mi sang kha zamhi somsari anom boka tui thanglam Longkai western area a mi zathum tuna hena nom meka tichuan tundin huna hian Longkai district chunga raltlan song hi sangli zali som ni le pariat anni Myanmar atang raltlan lo lut te hi Longkai district chunga hian ni tin anom de urenga heti lai hian heng raltlan te hian Mizoram ko sang an chung omte belin kalchuak anom de ureng bok ani Mizoram Nursing Council in second year A&M Health Worker exam September sanghi somni le pakhat a exam result ati chua A&M school Longkai a zirlai third batch ten result thatak anneya A&M school Longkai a second year zirlai som pakozinga pali chu distinction a pasin first division a paruk abak mi pakwa chu second division an pasa Mizoram A&M Health Worker Training School pathum atanga candidate somriat le paruk zinga A&M School Longkai atang hian mi pali Mizoram topper S Beirokhi pathumna MC lal thiat moi pangana tilarin hlu ile pasarina
sindi lal tlan lui te chu top tena an lang ani adin tir atangin A&M school longtlai hi first year le second year a Mizoram result chapol an lani chauchar chara thok tu tile zirlai te an lompui omin an fakom tak seta longtlai ming anti thangmoi thin hle ani longtlai DC chuan every infant matters atanga blanket an donte mi har sa te hena semchon atan longtlai district chunga ko han sang suai tu te kuta nimina khan ahlana district administration longtlai atanga ngenna changa every infant matters New Delhi ten longtlai district chunga chungko khosak har sa te tranpuina na blanket zanhi somnga an ron pek chu nimin khan longtlai DC Dr. Andrew H. Vanal dikachuan longtlai district chunga ko han sang suai tu te hena an ko han chunga adong tur thlan chuate nena an lo hlan chona tan ahlana longtlai DC conference hola blanket in hlan na hun buasaya DC Dr. Andrew H. Vanal dikachuan every infant matters New Delhi ten tranpuin an ron hlan chan ber chu chung ko khosak har satna awanga chung ko anau pangten khovot om an tur lo na tur le fisel na than nei theinan ani thu sein longtlai district a chung ko khosak har sa te tranpui tura ma an lakna every infant matters New Delhi te nena lom thu asoi ani every infant matters ten kom blanket an ron thon hian January ni kwa a khan longtlai alo thlenga blanket jan hi somnga hi nimina khan ko sang som baka lairamma da les home le adang panga hena a hloma pek chua anni nimin a khan longtlai DC conference hola DC Dr. Andrew H. Vanal dika hovin longtlai Republic Day sangni somni le pani mandan tur relania state sarkar le LADC official tele polrang sang ayo te antel chairman Dr. Andrew H. Vanal dikachuan COVID-19 Sri Lanka ra film khur takchungin Republic Day chu man atul le don ti sein state sarkar na mandan tur ro mandan zulzuya man atul tur thu asaya ramni poimo ani angya khun khan taksi COVID-19 laka film khurna dan zom chung sia mandan ngai tua turin kal khom te chu asom ani meeting chuan Komin Republic Day lom na hi Central Oil Playground a jing dariat le achan ve a man ni se ti in rela kumdang anga school no pang atanga pariat contingent be se yaram lo awangin guard of honor atan Mizoram Police armed contingent te be se anni Republic Day lom na hian faina inti siak na lom man COVID-19 sidan na kai hnoi choi moi na le lom man dang te sem ani le dona longtlai kho pui chunga dam do in pathum chom dol na in le district jail ate Republic Day pol tranpui na thil pek le ni se ti in unreal bok ani Republic Day lom na atan a thil poi mo sang bo zuya mala turin technical committee din ania department le tomai polte kova mo purna sang ani bok Republic Day lom na hian mi puinol puitan til arim don lo awangin mi puin in lam atang an lo chim theinan cable TV kal tanga live telecast sa pek chua tum ani bok ani ramni poimo a ti than dan pa nga angin Republic Day ni a hian sarkar office zirna in le sarkar quarter sa te nampuan zar vektura ti ani bok Setu ta ka channel hi like sa ni subscribe sa notification bell ni sa korin karon ngel che ani nimin ni lai ni khan lai autonomous district council chuan in hlan tharna hun an manga kumdang anga a huam han aram chan lo awangin department sanga man ani lai autonomous district council hian kum thara pathian na in hlan tharna hun an mang thina kumina ero hrileng awanga pun khom aram chan lo awangin department sang te chu department changtu executive member hovin in hlan tharna hun hi man ania he huna hian in fui tharna te nei ni in office a lo ringut uma nathok nilovin mi dor tu mi re theile hausa po tu ma thliar lova lo dor thin turin ain fui thara
district council anga pathian mal som na tam tak an don ta chu ramin mason na mu ngai theina tura kalpui ani theinan staff zong te thei top chua theu turin anin fui thar bok he huna hian kumkalta sang ni som ni pakhat chunga LADC staff satuan rampan ta te sun na hun po an mang hlom bok ani lai autonomous district council noya hian tundin huna staff hi regular staff sang ni za le MRA thok zathum vel anom mek ani nimin khan central wele hroi tu te chuan central wele office chu kum sang ni som ni pan hi atana hon na le kum thar in hlan thar na hun atan an mang he hun hi pro him liana CEC memberin akai hruaya thuma soin kum sang ni som ni le pakhat chunga pathian kai hruin an dona wanga lom thu soin central wele chu lai district mi puite be se ang ya digle fel takatlom ngai pol an ni serang chunga kal zel tu an ni thu asai pu Joseph lalming thanga assistant general secretary chuan lom thu soin le in hlan tharna tong trai na nein lai district chunga tlomngai pol lian ber wele chuan lai district chung mi puite mai ba ka ram thenom Myanmar atanga mang ang taka ronkal ral tlante lo chom dolin mi in phalte zara central wele kal tanga tan puina lo lut te chu digle fel takin ral tlante hena semdar thin ani thu tar langin an kova mo phuna sang tak om chu pathian rin chan chunga thei top chuwa ti hlotin ani zel theinan hruai tu te chuan pathian rin chana thei top kan chu azel apoi mo tak zet ani tin he hunakal khom central wele hruai tu te fuina thu thatak tak asoi ani pathian hena in hlan tharna tong trai na pu Joseph lan hing thang hian anei zui ngal bok ani